Gutirio kwa igongona riria rigutanyitwo kuhanika umuthi ria ciama inya iria cithondekete OKA gwikiranira ngirimiti ya kurutithania wira mbere ya githurano kinene kia mweri wa kanana niguo undu uria wa ica ikuhi muno gutiga Kenya mari na ciuria cia naguo. OKA irorete uteti-ini wa mwaka wa 2022. Atongoria a kiama kia Wiper, NAK Kenya, kanana UDP maugite ati ngirimiti iria irathondeketwo iri na mathenya ma kiwatho na uguo ikwamba guthurimwo keri. But we have postponed to polish certain legal issues that have arisen. Nevertheless, we are committed to our unity. The best legal minds are now working on it and have assured us that by this week it will be over and we'll be good to go early next week. Ngirimiti ino ya OKA irokereta njira ya kwihariria kunyitana na ngwataniro ya Azimio la Umoja na atongoria ya maugite ihinda riria maheanire ni ria kuhingura mweke ungi kuri atongoria angi kuingira OKA, na umwe wa aria makoretwo na miario na OKA ni Moses Kuria wa chama cha kazi, ona gutwika Kuria we augite ndakurutithania wira na Azimio. Murugamo uyu wa Kuria ukiiga OKA kigeri-ini kinene gia gutua kana igutigana na Kuria ingire Azimio kana ekunyitana na Kuria iteanirie Azimio. We still are open to receive other parties that we are talking to into the OKA coalition. Media najiamulia. Hakuna siku mimi utanipata kwa Azimio. No mamuikirie nja mamwire agithie na wega. No reke turikane atiriri bururi-ini uyu witu ri kwi kindu twitaga self interest kwenda o mundu na angikorwo itua ringikorwo riri ria kunyitana na Kuria. Kiuria kingi ni gia kana OKA no irutithanie wira na ngwataniro ya Kenya Kwanza kana hihi ingithie nginya ndebe-ini. Magitikira horo wa Moses Kuria no mathiro wenye nigetha Kalonzo Musyoka akorwo presidential candidate ori aroiga nimegugia na ngarari ndaici magika campaign na bado riria makarikia campaign na gwathurano no makagea na ngarari. Muthenya wa ira mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ori kiama giake kiri thiini wa ngwataniro ya OKA ni aracokereire ndereti igie ngirimiti iria mekiranire na mutongoria wa ODM Raila Odinga mwaka wa 2017, akiuga ati kuringana na ngirimiti no we niwe ubatie ni kuheo kanya ga kurirukia bendera ya Azimio OKA. Kirigica kingi gikiumira haha gia kana uyu ni murugamo nyitirirwo ni OKA yothe na ni atia OKA ingi kangikorwo Kalonzo ndakuheo tigiti kuringithania na ati nyingi cia ciama thiini wa Azimio ciranyita Raila mbaru. Tumefanya opinion poll, tumefanya analysis. Even if we give Kalonzo ticket ya Azimio atangushwa. I would be a fool to support Honorable Raila Odinga a third time without a measure of reciprocity. Naomba ya kwamba usije na masharti mengi sana. Hata asipokuja tutashinda. He undu mwe Kalonzo arekire muthenya wa ira ni arahuhurire baruni irare huhere. Atongoria a kiama kia DAP Kenya maugite ati maundu maria mari manasa matifatie kurehwo thiini wa Azimio na ati Kalonzo afatie gutua itua riake na ihenya kuingira Azimio. Reducing NASA issues in Azimio engagement is tantamount to flogging a dead horse. And NASA, of course, is dead, but this is a matter between two principles, Principle Q and Principle H. Kalonzo amua kama a man. Enda mbele rudi nyuma, enda mbele rudi nyuma. Kalonzo aratanya ati ni gukugia na miario ya gukinyaniria uiguano no nginya maya mari hanika kuonekana uteti wa OKA na Kalonzo waya guthie na mbere na kurugania uteti mbere ya githurano kinene.